Kami figaro ki pai ba ki baju kersan ki baju pek bat kam juru ki baju kentho ya ka channel usangat uperta. Hari ka jami pemtang ka banyak kan bat phi bat wan ram che phi ya ka wei ka jing ja bat lan ka kantin ka bagi juong ba kata kalong ka jing pen bi shua ka election. La kalong ka pen bi ki kantin jali jo dan ka pen bi ka pen i de ki kam. Hari ka pong ka ban wara che phi pangki ka tu kan ki project. Ki bala pli manorem tang khanet banai shua jong ka election. Ringi phai dia chiki ni stem ki ladap sang snem mendur snem men shua. Koi ni ki project ki bala pli kumba snem shua jong ka election ka dei ka jing pli dan ka jing kentiu kordan. Ya ka penusla civil subdivision. Ya ka bala pli manorem Dr. Mukul Sangma ketika po dolong betidang ba kat ka jadan lang ru ba preston tensong. Balong numbul bahagian jong Dr. Mukul Sangma ketika por ka seng kongres. Yang penusla civil subdivision la pli monogram hau bnai rempang jo kasnem arjar khat nyau kata sisnem shwa jaka election MLA ya kasnem arjar khat phra ngitip mata kolong kamnu ka penusla subdivision ki pai ba nak snong jo ka thain penusla kitip katrikam ayu ka civil subdivision ka bahadu mata tangka office ke jaka kam para le jong kamdan ban gi kan maru ba ka election MLA arjar fulai kembalong ke wipat ke civil subdivision, kembalong ke Sora, kembalong ke Bakarwat atau Kepor, kembalong ke wipat ke civil subdivision, ya ki vote la junyau ke civil subdivision. Hendrai penusla konsumsi la nyau hasilong kabamut bagan ke civil subdivision keempat biang pura satya. Saya bicara mapi hatu ke jeng play ya ke penusla civil subdivision ke dia bertemu sisa dia. Dia ke dia tangga jeng penbi election sistem syuak election MLA arja kharpa. Kawipat ke projek Sakdi dan ke projek Sakteng kadai ke Mawson Road Civil Subdivision. Ya kadai ke Civil Subdivision tu nak kentiu kedan hak snem arjar khat nyau. Abnai August lani unai lar jo kadai ke snem. Badang menen kasi ke sen FKJGP Mawson Road Circle kal ai khobor ba kadai ke Civil Subdivision ru ka yard apreng gejing teko apreng gejing bombet bambiang. Ajar kat nyau la pli ke civil subdivision ajar kat pra kalong election MLA. Mentang sini pat tak sang KSU Maflang unit. Ka seminar sekui pat ke projek Sadin. Berkata kalong ke College of Science and Commerce. Ia ke bab la pli monogrem hi Dr. Mukul Sangma ajar kat nyau. Bala pli ya kani ke college ni monogrem dekat ke jadan langru MLA jong ka Maflang ke Kepor ubak kredisi keriam. Ba SD Alengdo ulang menteri atau kepo Dr. Ampari Lengdo bat ki babun ki wipat ki politician gilaban ong hari kesnem ketika college ka batmu bat syakri ki sama joka thain maplang bat ki snong ki mamarjan na kalen ka KSU kalala ba ka jentei ka sa khongreng ni la ba ilem ba ki building wat tang chiteng re kompat poi asamate ka college ka sem aja ka khandai ka hadir asnam bala pli maungrem Leitang ketuk ni banai kan ke college kelas aku saat itu klam daya cu sapran. Kapol balong MLA uba SK Sun ulali jengo ya kan ke college kat ba committee jong ke assembly wat uba SK Sun ulai ro ya ke jeng train ke college udah ong ruba ke college kaya state bah kaya sapran. Le MTP ke bajah hadir jong ke tai kapor kan ke college kelas aku ni bat dina tak daun kalian ke sengki isu mafang unit kalai banyak kendu shua yo ship engineer kendu no yo menteri kata kata uli jong kajela urakam sangma ban ujori ban wat ikidau ban wat diksai balai ba college adu menta kasa khong dang ni tangga building kham da poshu cheno yang na college po ma phlang amang ban pelun adu umbalai pendru klor tam mengkat ka jeng yaraman pan pisan ka North Eastern Council ka donor bagi kiwi de ki board one way to do minister education minister lor ga tega sayan and commerce college ka dingre kemudian ke pulang te nakaleng jungi keseng ila letman sebagai tega juga train te construction tega building tega building la sang la bu monorim ho atau tarik kos ajar akhirnya by the chief minister former chief minister Dr. Mukul Sangma raya ga tandar pan do la bu pan pentrai kadai finang da berlis de ha khai bu Oktober ajar akhirnya pat ya kampar asama trai tau September ajar kanda dan adu tu November bala pentrai tu kampar hadu mata ka tiga college hadu mata ru kampar
kampat dep complete kedang lang renghang pat kidang sa pun ki padep kidang dep sa ki penting dep dan ki kidang tang kidang pat kipat po sa pat long complete deh kidang tuna de leng jungi pat nilai cendu bagi chief engineer penting itu pat ngina kali balai berkanega kelas keselamban itu mudah memlak ban la man complete dengan leng jungi tidak amba ne nak leng jungi pat imla ban ayah ka daw bo biang tingin yo ka coba besar dengan leng jungi terus ni tam nginawan mai tendu ino yo education minister man pandik saya lo ketika mat tindak leng education minister man lepas ni berapa tu lah gugur buat lah sungkia ba ya ketika saya kemas kelas pendep no hai kini ki sausan panai no na manwan merong no panai ju no man yo pendep complete sedang no ya tingin nak ong ru ang ni ba ka play ye kini ki project ye kini ki sarkar ki bala dep kadai tang ke jeng penbit election pan gi kan mau ru ya ke jeng kren jong ubah prostun tensong ubal ong ba ka sarkar la ni ki political party ki penbit mana kasan snem bat ki pat ba ru ki bit mana kasan snem iwe ijan ku kasi ngi ki ameli ngi ki nong election no ngi penbit lai pu jai ya ki bapli ki nong tepu ti ki nong tepu ru ki ngok kabaya kata ni penbit man kesan snem ki ngok ru man kesan snem ngomong ko kali ngimla bete balai baka sarkar jo konra sangma kam simla panya shakmat akaban beteng ya ke jeng try ya kini ke project la kalong ya ka penusla civil subdivision la kalong ya ka motion civil subdivision ba kam juru ini ka college chopo mau phlang koi ki mala matip kalong ba ka daw ka bakang sani le se ka dei kam ba ji ong hi ki pai ba ka dei ka jeng penbit election tamal pen i ba ka sarkar ka kwa ban play ki babur ki project kabar pa kala mandai ba ka sarkar kamdan pisa ba haba kamdan pisa la play ye kini ke project tang mas penbi pai ba wala la ka sarkar kamdan pisa lupa ban penya syakang ye ni kam penroi ni la ban ong la kalong sar ba kam juru aki thai ngam kandong ki kini ki jenjang ye de banya pe ha bat ka sarkar jo konrat sangmaru shwa jo ke election arjar pulai kala play bon ba ki project ngim tip kini ke project kelom komdo ka stadium ho polu jen kompleks ka sa rumdang padap atau ki babun ki pat ki school ki residential school pat ki ki school la kalong haki block la kalong ki district sang sa kumtu kam da position uru kani ka pen i ya kata ka jeng ong je ki pat ba ki shwan pen bi kindia bana shwa je ka election na ta daw ki pat ba jadi pasien ki ben pe imde ba shak men to banyak ram stay from sud deng tai banyak phong dara banyak mi ki kana school banyak isen tiu ya ki han hakapor ba play ya ki mau nongrim mar kumbuang we rong ba na po penus langi kan mau kini ki banai ki senam ki bradep ba umanurem usahi umau ba he san dan jing im usahi umanurem kani mak la kado syata ya ke jinglong jong ke jing trekam ki po sarkar ka jela ke jongi ke ba sung tana ka ba play umanurem rei ka kampat ka saju